Ngiyabona nene bazalwane, aningadi kahle ilevel yami yekholwa ukuthi seyisetulu kangakanani. Ngisafuna nje kunatha iMaster 900 ngide kunifundzisa ukuthi livangeli lithi sidawunatha lokubulalako kungeke kusilimade. Ngifuna ke kunatha nje iMaster, angithi iMaster 900 phela iyabulala. Ngifuna kunikhombisa ke le level yekholwa. Ngivele nje ngiyinathi, ngifuna ukuhushulela nje lonke leli package leMaster 900 ngiluhushulele la swini emathunjini, ngilahle lapha phasi ngilimonqole lonke, ngithi monqo ngilahle lapha phasi lesikopoti. Ngiqedzile maqedze ngibe ngumcemane ngibuyise emanti ngithi busu kube bede lokwendekako. Ngiyademonstrate phela kusho live ukuthi siyawunatha lokubulalako kungeke kwasilimada. Siyawuhamba tinyoka nabofecela bangeke basilimade. Ngisafuna lo neMaster 900 nje akangiphuthume ngayo. Ngisafuna nje kuyiwushulela ngimonqole leliphayindi lonke kusho Jesu ukuthi sitawenda lokukhulu kunaloko la kwendile yena. Uhambe ethi kwemanti wagucula liwayini walenta ungathi emanti wawenda liwayini. Nineke ngidawugucula iMaster 900 ngiyendeshukela. Ngifuna nje kuyikhuma ngiyihume nje yonke kunjalo bazalwane.